kanong singnar pi keso dera jo EM Richard Tong biaphan kirap kachu hangpon. Pinijang nipo ni pai inquiry si Arni 26 nong Duarbaguri MAC constituency angkang kekang adong PS under Sar et Bepariteron Amikar Bhimrong hangachor kanong singnar pi keso arjiding klui penajo EM Richard Tong biaphan kirap kachu hangpon. Pirthia thak muni ratum kisung nai ke keso kiun e henlu. Pen keso kiun e jongsi ningkan pulotangte labang swahem tun atum jing thurun e lapen keso pencheng lok kasik sak thetan lason si kanong singnar pita ningkan isi anlo keso lake akengar thosi keso pusi doktor atum pen than pachini pon lapen kecholong le kijulong le anta kadorelo lasi local MAC parta EM Richard Togbi aphan kirap kachuhang nang ravek thapusi chuning ripon jongsi nilitum kisunga hut nang cherap dun pulote monang lilongta nang cherap nang chitudun igji puta ningje ponthu hanbo kapen Robinson Killing News Fast Karbiang Long pardon milimen ke kanong sinarpi niligisoy ke chuning pen lo ke si ta chilang bom lo ke chilang bom ta mi den lo dawai ta chu bom lo an ke dai thor hospital la dam lo chilang am lo jong lu sa lo ji en pon den noi ko ma si ji nang en nang ki du lo dawai ta nang lo dun lo chu lo mi den lo cái số cái trong lúc xa này phụ nữ nó bán cái arto bên này cái số với luôn đi phá nó phụ nữ cái hilo cái này đi tụi mình khi mình đã ta về mà si đam inu về đẹp lo sok sang ở bán cái này đi tụi đi ta về asi này đi tụi kicho panta kitora asawara ve kitora thekte ni chone le lok na ni phan chongda te lu long le de lo ma si ni phan kisu nang la na in nang rong lo la si kicho bang le ka sik sak so ka di kicho rap kicho hang ji ni ning ge hang bang ke ni ke Richard Sar phan si ni di bang ke chuning ri do ni lo nang rapi vek thak pijat lo dan ini tu marong bang ke kang adong Sar et Bipari arong ilo Siluni jana long ong dung ganya kinepon long Borpatha Police Station angkang number 24 Deopani constituency angkang alongta rakeo hormu kidimatum lapen kejoratum kangdang bomajok non ovikimia tuma phan kanahok thepi khang janglo Lason si ni pai cleaner cap arni kang sam Deopani constituency ke parlo Silunijan angkang pherang ke tum saya phan ke dam bomahut Silunijan forest office atung het towar krong ni kacheko kalong ihum akula da phan ka hondi mi thekpon long pen pherang ke tum ka humri da mahut ke ganya packet cap an longpon loklo La sopen pherang ke atum karjo hot kacha thak dun ki puja phan pulo seta manghumi me alam munira tum jo padap ki ganya pen le arnama phan ke thokejer ikali La so jo kes elepen ACYPA song atuma phan tong sikot pen birta pc alang le tuma phan song jai datlo La pen alang le tum tong sikot pen Borpatha Police Station OC phan birta pipen Borpatha Police Station OC Dipen Barwa arideng hodai datlo Lapen la so teng pen alang ni tum methanga sai chiklem ponlo lapen alang ni tum pen kiri katar li pona hut puthot ongtung angtan pen ke bangla pen local ganya longpon thulo ganya ke longpon kaddo kawe 225 grams alomdo lapen por phainar ke malom aporsi bangso ganya pasis ponlo lapen ke jorbe ka bangphu ram gogoya phan tong sikot pen Borpathar thana an pondatlo lapen alangli phan C/ number 17/24 IFS 20 bracket 2 NOPS all A cases pabon pon pen alangli phan ingnang ponlo kachingnang check abang phu men ram gogoi lapen achora men nabonta gogoi arong Dhenjia birta kirip dunlong ahut anki ram gogoya phan Borpathar thana long ansi bipon koklang lasi kaduk kabeta isi kachininang ji kenang sot ganya ke isi kahing no pik arakia hormu binong lasi ilitum kacherepen kedosi kimi
Bogajan lang chiting pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong. Ô bài đâu? Yo, hold on, hold on. Long mà. Long ở bên này xem luôn. Không là cái bên này. Thì asli હોય tu. Kala. Hela kya. Pula pequeno. Bài đâu? Oh. Đâu. Khi ông nó về à? Mot pala. Juga kan? Ada program apa lagi? Itu sah. Wait to. Itu. Kau mana? Bilang apa lu? Kau mana? Yo, hoi lo nên bây giờ trồng hoi mất tiền chứ mẹ. Yo, lu gì cái gì? Juga kau kini ada program. Aru daga tu kono sabe do. Doga kono sero. Aru heri dio kun daga tu. থাকিব লাগে আছে হাতে যা তস্ত লৈ যা বাইলগত পুরো ভরা দিল এটা পুরো ঠিকত ভরা দিয়েছে এই ফ্যানটো করে দিলে আকৌ নাজানো কোনোবাই সুইচ দিলে ক'ত আছে কিমান হল? হৈছে পোৱা নাই অন্তল আৰু আছে নেকি? লালিন পাকা প্লাং মেন পালো সেই কিতাপ কি আছে এইটো সব পলিথিনৰ ভিতৰত আহ এই কিটা নহয় নেকি স্যার ও এইটো আছে আছে ক'ৰ পৰা আনে এইটো আপোনালোকে নম্বৰ কিনি আনে নে? নাই আনি থোৱা কেঁচাতে কেঁচা আনি এইবোৰ চিজ কৰকচোন চিজ লৈ গ'লে এটা সৰি কিটা প্লাং এটা চিজালি এনে চোৱা গোলে পাইছে এই আপোনালোকে হেৰি ও স্যার সিগনেচাৰটো কৰি দিয়া কৃষ্ণ প্রধান ও কৃষ্ণ এটা ভিডিও করা ভিডিওটো আলা ফোন লৈ এই হেৰি দেখিনি আজি হেৰি কথা ইলেকশন ও স্যার ইয়াত নেকি ইয়াত ও স্যার হলা ফটো এনে নাই মই লিটুংগে আলা হরা হলা পাকলা নাই লাদা পিপুরম ও লা আনু কি তো তুমি আটা ঝিলি দিয়েছো ক্যারি করে দিয়েছো চারটে ভরা আমি গুটে ইয়াত সিগনেচার করব হ্যাঁ একদম ফুল সিগনেচার করব না শর্ট না ও সাথে সব ভরা দিয়েছো ডিসাইনেশন কৰিব নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ দুই লপা জানা আৰু ওই পিনে এই এইটা এই যে মানে বুঝলা এই সহি কৰিব ডিসাইনেশন কৰিব লাগিব এইটো হেৰি কৰিব লাগিব না এই আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখক ইয়াতে এইটো কোন ভিতৰত আহিব হা ইমানটো ভিতৰত মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব আপোনাৰ নাম লিখক এইটো এইটো নাম আছে এইটো সিগনেচাৰ হ'ল এইটো আপোনাৰ নিজৰ নাম ওপৰ পাই সিগনেচাৰ নাই নাম নিজৰ নাম আপোনাৰ নামটো লিখক son of লিখিব ভিলেজ লিখিব PS লিখিব তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্টটো আহি যাব তাৰ মোবাইল নম্বৰ লিখি দিব son of দেউতাৰ নাম লিখিব দুটা সিগনেচাৰ লৈ